Washington, D.C. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida Kagame yavuze ko umugabane wa Afurika ukwiye guhindura imyumvire ukita ku kureba icyo Afurika yakora ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagamijwe inyungu z'impande zombi. Perezida Kagame yavuze ko icyizere cyo kugera kuri byinshi kirimo kwiyongera ku mugabane wa Afurika nubwo bwose hari uduce dutera imbere byihuse kurusha utundi. Yongeyeho ko Afurika irangajwe no kwiteza imbere binyuze ku kuba ibihugu byinshi bigira ikirere cyiza, kuba hari abakomeje guhanga udushya ndetse n'imijyi mishya ikomeje kuvuka. Kuri Perezida Kagame ngo mu myaka myinshi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zikoresha uburyo bwo kumva ko Afurika izishingiyeho, ariko ngo igihe kirageze ngo uburyo buhinduke n'imyumvire ibushyigikiye kabone nubwo byakwitirirwa ubuyobozi. Mu gushimangira uburyo ibi byakorwa, Perezida Kagame yongeyeho ko Afurika ikwiye guhagarika gutega amaboko ubuyobozi bwose bugiyeho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakarebwa icyo Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakorana buri ruhande rubifitemo inyungu. Maze ati aya nayo ni amahirwe yo guhindura imibanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange habanje kurebwa icyagirira akamaro Afurika. Atlantic Council ni inama ihuriza hamwe abakuru b'ibihugu na za guverinoma, abayobozi b'ingabo n'abandi bategetsi bakomeye bo mu bihugu biri bugufi ya Atlantic, bakaganira ku kureba uko ibihugu byitwara mu mpinduka z'ubukungu na politike zirimo kugaragara mu kinyejana cya 21, ikaba yaratangiye mu mwaka w'1961.